Ribadisira mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park doroboni ya Johannesburg twi. Mafhungo malwane nga chino chipinga care. They called for a shutdown. South Africa did not shut down. Lihoro la ANC lo itamvetamveto ya ling'waro la bekenya maitele ntswa yoseza ukha mafhungo a zitundu pano jangoni la Afrika. What we do know is that it was holiday makers from Cape Town making their way to the Eastern Cape. Vanameri va fumirati voro va khomboni ya bisi badani ya N1 Sinatos River fundoni la Western Cape. Vadzulapo mishashani ya jumpers une va Cleveland doroboni ya Johannesburg vari avachana fulufelo kama polisa zuchitaka ulwana vuchinyi. What Coach Hugo has done for this team has been, no words can describe. Vatekezi va zwigidi va kondelela murotho wa phepho mashoroni ya namusi heva yoti tanganeza Bafana Bafana vuka va mabupu wa zichaka ha OR Tambo. Ndimadeko anari ya vatisera mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2, SABC Plus katina kali haye. Mungwareri mulwane wali horlainsi vofikile mbalula vakhokoda vadzulapo valino shango nga ndira ya vadifara ngayo mbamuloba chipingani cha migwarabo ya shango lothe ya ulwana vadzulapo va mang'we mashango vasinawo mang'walo. Vombalula vari migwarabo iyo yova ya mulalo na une tshumelo za ndeme azingotithiseya nga mulandu wa migwarabo yeneyo. Fedzi na uzoralo vombalula vakosasara za migwarabo ine yakadivela phanda ka zimwe zwipida kati na zimwe zine vadzulapo vakadita zwone zwa uvala mang'we mabindu one vari mafhungo a zitundu ndi vudifhinduleli ha muvhuso wothe. On the 30th of June, the country stood firm. They called for a shutdown. South Africa did not shut down. The economy kept its feet, and we foresee no grave job losses from the action. For this, we thank the overwhelming majority of South Africans who refused to be conscripted into anarchy. And we thank the men and women of the South African Police Service for maintaining law and order in the Republic. The Border Management Authority for the sterling job they are doing on a daily basis. We have said it before and we say it again. The enforcement of immigration law is the work of the democratic state and the state alone. No mob, no march, and no self-appointed commander may take that power into their own hands. Ramirayo wa mulanguli wa Korea dorobo ya Ekurhuleni voka hisoli rutla vari khombo ya modoro ya ng'wa 2020 yes ya mreidi oroba badani N12 ine voli rula hafi vadiva zimwe ngayo asi chipida cha milandu ya vuwada na vupura ine vakhogweswa yone nga chino chipinga ava voli rutla kati na chanda cha muulwane wa maphodisa bakhoro iyo ya dorobo kana EMPD oemiso ushuma vo Julius Mkhwanazi vosenga situku khothe ya dzingu ya Boksburg malugana na milandu ya vuwada vupura kati na uchimbidza masheleni nga ndamulayo. Mulandu wavo woperesola phanda uya la 13 la uno mwezi wa Fulwana. Vachuchisi vakhwambori voli rutla vonekeza masheleni arandadza zwigidi zwa 10 kha mureli wa lilori lonokogodza goloi dzo chinyalaho kana wana khombo uri abvise chitumbu cha mureli wa modoro uyo phanda musi mapholisa vachisvika apo ikhombo iyo yabvelela hone. Fedzi Ramirayo wa voli rutla vane vavavo a Fli Masinya vari mavariviri a khombo iyo hawo khakholela mulandu ya zwino. Muvhuso khwambori voli rutla vo badela vo Julius Mkhwanazi masheleni arandadza madana mana uri vaite kana vaditonga ndivone heva peza voya usenga khothe vachiko ditonga ndi voli rutla nga ng'wa 2019 izo ndi nga muramusi voli rutla vofarirwa mulandu wa urira nga luvilo lokalulaho. Vuvili havo voli rutla navo Mkhwanazi vandanga beli arandadza zwigidi zwa 3 muthu muthihi.
Munameri oponya okhomboni ya BCS ya bango banameri bafumira tiporoba badani ya N1 Senator River vunduni la Western Cape uri osara utsiki ya bukuma mumbuloni musi achibuzwa nga chiparo cha batu boroba okhomboni iyo. Muna uyu anaye hakotoda udebiwa uri BC iyo ya Badela Trans yoba indirani ya uva Belleville uriba vunduni la Eastern Cape madauchana musi ichitiba ba ofisiri bazwa bwendi vunduni la Western Cape bari banameri bafumu rarutanu bogidemisora bongeroni havusta wanazirapo mureri wa BC iyo ndi mmwe wa zikhubavu. Vaofisiri vari vatu vafumi na vatano vorova ka khombo ya basi apo hechiwo chaite yaone ngeno muthu muthi olovera vuengeloni uyanga mapurisa avana vatuku na vafumakadzi vatano vakuvaliwa khavo volovao upfala uri basi yova ichikotinya imwe goloi ye ava ichikodanga chaphanda musi basi yo ichimbodivumbuluwa ina vathu vaswikawo fusumberaro. So what we do know is that it was holiday makers from Cape Town making their way to the Eastern Cape. The driver is seriously injured and receiving treatment at hospital. So yeah, they are South Africans and they were on their way to the Eastern Cape. Muhulwane wa zwavuinde nipo vunduni vono ditomo davidzana na varangi va kampani ya basi na wana mushumo wa ukulumaga ukati mongwa vanamiri wenene akwame akai yokhombo otaruchedza zviteverawo. I was on the right hand side of the bus and then I believe it rolled and then I was on this side of the bus, the right hand side, pressing another passenger screaming. I could feel my left arm was touching the ground and I couldn't do anything not to press this other passenger. Mumwe wa vanamiri we asitodo burwa dzina uri vachumiro ya tuso tanzi weita mushumo mulwane musi icho chiwo chichibverera maipfi andiriso akubvanga vunji uya khava mita yokwame yawo. Komiti yotangalena naho ine yakosedza zvochimbiza mafhungo abadzulapo vamamwe mashango pasina umang'walo vane vakuhumiselwa mahayani avo sentarani ya Musina vunduni la Limpopo ikotoda uvula imwe gamba vuponi uho. Namusi komiti iye ine yakatalana va mubuso wa vunduni la Limpopo yodadera petu ne avana vadzulapo vashango la Malawi vevalendera uhumiselwa mashangoni la havo. Wanga mupremia washu wa Limpopo vari rideri farane zvanda na Interministerial task team yorengo pandanga minister vo Mamluko Kubai rine rideri tole sa Limpopo uri zvavukuma vathu vodzula zvavudina hoitiwa na madende huna dzitoilete huna madi huna zviliwa ene ri kunyago sumbedzisa ka lushaka rothe uri hava lava vathu hangei voveiwa fethu hune vakokono vana dzitoilete vakokono wana madi ro vana vasamaria vakathuchelo ve vari rine rikota kuchedza savo ra mabindu rikodopa vathu zviliwa hava la vathu vakola zviliwa zvisakobvaho kha muvuso vakola zviliwa zvinei hava vo ra mabindu vachikoshumisana na muvuso washu wa national vovona zvofanela uri vathu vasongofanga ndala kha vapiwe zviliwa mara chithu chine chakuriviledzisa musi rono joina dziminister dzavo rine hapa musi vachikoita inspection ya borderline do risongo ya hote rikovilela sa Limpopo province issue ine mupremia washu Dr. Popira Matuba vadzura vachikoiyamba mafhungo a fence hapa ka borderline rikoiwana uri huna petu une hutova na access rune namusi vathu vachikotuisiwa vachikoiswa mahayani zviyambori havo vathu vadodova vavuya arali rasa make sure uri fence yavo rine ikopatululwa nga vuswa nahone lwa vudele rikoliviwa hafu mushumo one border management agency vakoita na muvuso na mushumo one muvuso washu wa national wakoita. Vadzulapo pa mishashani ya Jumpers une ya Cleveland doroboni ya Johannesburg vari avachana fulufelo kha mapholisa vaxitichi cha po Cleveland zvichidakhaulwana vuchinyi. Mwezi waperawo vathu vafumiraru vothunchiwa valova nga vanna vevava voditamanga zwigidi vachikochimbila nga thekisi vathu vafumi ina vosala vokuvala kha chiwo chenecho. Vadzulapo vararu vashango la Lesotho vo Michael Metsing vo Jeremiah Maikutlo na vo Elliot Musia vodofariwa hevasinga swituku khoti ya magistrata ya Johannesburg na musi mulandu wavo wopiriselwa phanda uyavegeda wanga lavuna uitela khumbelo ya beili. Vuraru wavo vakhogweswa milandu ya mabulayo khati na utodo vulaha.
vhadzulapo vha mishashani ya Jumpers vha khou tshila fhasi ha nyofho khulu vha ri zwiito zwa vhugevhenga ha dzikhakhathi na mabulayo zwo no tou vha tshipiḓa tsha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha. Vhadzulapo avha vha khou itela muvhuso khuwelelo ya uri u khwaṱhisa tsireledzo nga u ḓisa vhammbi ya maswole uri vha ḓe vha thuse u vha linda na u lwa na vhugevhenga. Muvhuso washu a u khou dzhiela nṱha tsireledzo ya vhadzulapo vha mishashani. Zwine ra khou humbela zwone ndi uri vha ri ḓisele maswole. The police station ya Cleveland asuboni start. Muvhuso u fanela uri thusa nga u khwinisa tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Cleveland ngauri a ri khou vhona mushumo wavho. Ramilayo wa vhaumbulelwa vhararu vho Phumudzo Sadiki vho anedzana na zwitatamennde zwo ṋetshedzwaho nga vhaumbulelwa hune vha ri vhaumbulelwa vho sainela zwitatamennde zwine vha sa zwi ḓivhe nge vha kombetshedzwa uri vha ite nga u ralo. Our instruction is that they were statements which were taken from them, however they were not confessing and they don't know what is entailed in those statements, and we indicated that the application for 335 is when we are requesting for those confession or any statement which they made under oath, so that we can have them, so that we can see whether how did they confess, did they make any statement, did they admit anything, so that we must know whether the correct procedure was followed when those statements were being taken. Vho Sadiki vha tshibvela phanḓa vho ita na u pomoka mapholisa uri vho rwa muhumbulelwa. They indicated that they were assaulted vigorously so, and they were just made to sign. Hence we want to check whether the correct procedure were followed, then we can take instruction going forward. Vhuraru vhaumbulelwa vho hanedzana na milandu ine vha khou hwelelwa yone wa bulayo na u ṱoḓa u vhulaha. Tsengo yone yo fhiriselwa phanḓa kha ḽa ṱahe ḽa uno ṅwedzi wa Fulwana. Kha vha ri gidimele mavhengeleni ri khou vhuya ri tshi bvela phanḓa na mafhungo ashu zwone zwino. Ri khou dovha vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2, SABC Plus khathihi na kha Lihaye. Zwa u vhudziseswa ramabindu ane a pfi ndi tsevhi vho tumelo nku zwo fhiriselwa phanḓa u swikela zwenezwo nga khomishini ya tsedzuluso ya matlanga namusi. Izwi ndi nga murahu ha mbilaelo dzine dza khou kwama tsireledzo dze dza ṱahiswa tshifhingani tsha musi vho nku vha tshi khou dzudzanya tshiṅwe tshitatamennde tshavho. Vho nku vha khou sedzuluswa u shela mulenzhe tshifhingani tsha u thubiwa ha zwidzidzivhadzi nga ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha 2021 fhaḽa Eroton hune ha vha tshipembe ha ḓorobo ya Johannesburg. Avha vho nku khathihi na vhaṅwe mapholisa vhararu vho fariwa nga murahu pfi vha nga vha vha tshi khou kwamea kha zwa u rengisa zwidzidzivhadzi. My Latin lecturer at university used to chastise us verbally when we tried to translate a Latin text to English and still did not make it. In that verbal chastisement, she would say, the mountain was so much in labor only to give birth to a little ridiculous mouse. I'm sure that that's how everybody is going to feel today. Why do I say so? There are security concerns about Mr. Nku. We cannot hear his testimony. The hearing of his testimony will be or is being postponed indefinitely. The Commission can confirm that Mr. Vusimuzi Matlala has been subpoenaed to appear before the Commission next Tuesday. We don't want to say much more than that at this point. Khothe khulwane ya Gomposinthi ngei vunḓuni ḽa Eastern Cape yo haṱula uri tsheo ya u humisela murahu zwa u ṅwaliswa mulanga vunḓu iḽo vho swika mavhuyani kha ngudo dza degree ya masters nga University ya Fort Hare a zwi mulayoni nahone a zwi tshimbilelani na ndayotewa. Khothe iyo yo ṋea ndaela vha yunivesithi uri vha ṱole nga huswa zwa u ṅwaliswa havho mavhuyani hanefho yunivesithi. Khaṱulo iyi khou ḓa nga murahu musi vha University ya Fort Hare vho dzhia tsheo ya u humisela murahu zwa u ṅwalisa havho vho mavhuyani sa mutshudeni kha ngudo dza degree ya masters. Vho mavhuyani vho bviswa kha mutevhe wa matshudeni miṅwaha miṱanu yo fhelaho ya yunivesithi iyo ya amba uri vho vha vha sa swikeleli ṱhoḓea dza u ṅwalisiwa.
lihoro lianedzi la chiofisi vunduni la Limpopo line la EFF likuitela khwerero mubuso wa vundu ilo urujele vukando vathu vane vakokwamea kha zwiito zwa vhuaḓa na u sa tshimbidza zwavhuḓi dzithendara. Va EFF vari thendara dzikhoperera kha vathu vane vha na vhushaka na vhorapolitiki khathihi na vhahulwane vha muvhuso wa vundu. Va lihoro la ANC vhone vari vha ḓo bva mulomo kha mavharivhari ayo. Hereby afford the Limpopo provincial government, the Limpopo legislature, and all affected departments a period of 14 days from the date of this statement to publicly respond to the matters raised herein to indicate that investigative and corrective measures are being undertaken. Zwazwino ri khou vhadzisela mafhungo zwa ikonomi. Rannda i khou vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ḽifhasini. Dolara kheila i khou ita 16 rand 24 cents, bondo khou ita 21 rand 74 cents, euro khou ita 18 rand 58 cents, matina pula ya Botswana ndi 1 rand 14 cents. Mikobe fhala JSE yone i khou vhonala nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 4,123, platinum khou ita 1,614, matina oil songo kunakiswaho ndi $70.78 nga fagi. Musi lino shango la Afrika Tshipembe li tshi khou lugisela u fara khetho dza mivhuso yapo nga ṅwedzi wa Lara na ṅwaha, muṱola mbalelano muhulwane Vho Tsakani Maluleke vari hu na khombo ya uri mimasipala i nga humela murahu siani ḽa nḓisedzo ya tshumelo musi ho no vha na tshanduko dza vhakhantselara. Vho Maluleke vha khou itela khwerelo vhadzulapo khathihi na mahoro a polotiki uri vha nange vharangaphanḓa vhane vha ḓo kona u vhuisa fulufhelo ḽa lushaka khathihi na khwaṱhisa mvelaphanḓa ine ya vha hone kha miṅwe mimasipala u mona na shango. Vho Maluleke vho amba izwi tshifhingani tsha u rwelwa ṱari ha COGTA AXA 10x10 forum na Minista wa Mavhusele na Sialala Vho Velenkosini Hlabisa. This democratic process will bring about some changes in the leadership of council and executive within municipalities, and possibly even affecting the administration as well. In our experience as AGSA, changes in political leadership often contribute to regressions in municipal audit outcomes. With that in mind, I stressed to the Portfolio Committee of COGTA last week that for the 7th local government administration to succeed, it was crucial that a few things happen. One, political parties must prioritize the capability and integrity of the candidates that they put forward to serve as council members and mayors. Two, there must be attention to the induction of new council members, with SALGA, the Department of COGTA, the National Treasury, and the AGSA paying special attention to capacitating council members. Today's launch marks the beginning of a more structured and deliberate relationship between COGTA and AGSA, aimed at ensuring that the insights generated through oversight and auditing translate into practical improvements in governance, financial management, and service delivery. The establishment of this forum recognizes an important reality. No single institution can resolve the governance challenges facing local government on its own. Vatambi va ṋaṅwaha vha thimu ya lushaka ya bola ya fhano Afrika Tshipembe ya Bafana Bafana vho ṋea fulufhelo ḽiswa kha vhatikedzi vha dzimiliyoni vha bola. Fulufhelo iḽi ndi ḽa uri vhomatshelo ha thimu iyi vhu sumbedza vhuwavhuḓi. Vhatikedzi vha zwigidi vha konḓelela murotho wa phepho matsheloni a ṋamusi he vha yo ṱanganedza Bafana Bafana vhukavha mabufho wa dzitshaka a OR Tambo. Bafana Bafana vho vhuya hayani u bva mitamboni ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA ine ya khou bvela phanḓa mashangoni a Mexico, Canada khathihi na America. Mugudisi vho Hugo Bruce vha ri nḓila ye vha ṱanganedzwa ngayo u vhuyani havho ṋamusi yo khethea. Voto vhusiku salanduni vha tshi gidimela vhuya fhano hayani. Thimu ya lushaka yo tou thoma u swikelela uya kha luṱalo bvisana kha muṱaṱisano wa tshiphuga tsha ḽifhasi. Very proud of Bafana. Welcome home, boys. Made us very proud. Proudly South African. He played well. Obviously, they're unfortunate to lose against Canada, but
I think they tried their best, and I think 2030 will be much better. Timu ya lushaka Bafana Bafana vosvika namusinga machiloni nga awara ya rati nahone votanganedzwa sa vahali zvine zvotosumba uri bhora yemirenje kha lino shango ikochimbira zvavhuḓi. We are hopeful that we will continue on this upward trend. We need to talk to Hugo Bruce, and we will let you know after that conversation. I think what happens today and what happened in the past week is more special than what was in '86. When you are a player, you're doing it differently. You feel it differently. So now you know as a coach what you did, and the team played well, and we have that historical victory against South Korea. So yeah, it's fantastic. Mukaputeni wa Bafana Bafana Ronwen Williams okhoda na uhulisa mgurisi wa Hugo Bruce khaubumba vuthihi ha timu ya lushaka. What Coach Hugo has done for this team has been, no words can describe what he means to us. He's more than a coach, he's a father figure, he's a friend, and he deserves the highest honor. Minister wa mitambo vitsira na mvelele vo Geten Mackenzie voziwi akhagala uri ndinyi ane vadotakalera achidobvera phanḓa na mushumo wa Hugo Bruce. There's one coach that must lead Bafana Bafana, and that is Pitso Mosimane. Let us leave this, try all to be all complicating things. Mushumo muhulwane wa Bafana une olivana nawo zwa zwino ndiwo uswikelela tournament ya AFCON nga ṅwedzi wa Khubvumedzi. Mamwe mafhungo a Tshivenda a hone na matshelo hanefhano nga tshenichi tshifhinga ave madekwana vhuḓi vha dudeliwe yowa.